Bro sai sempat teh kan video tan batai na kamta kini ki ban to exam agni bermo te ki bun ki ba kali ko ban tip ong ba ke de jinon kam bandra ha por ba to exam te ke exam kasdang do strik jun ter ado khalai terik mtahi lagi jong ki shift lagi jong ki post bagi apply ta ki detail baro hapo admit card laptop load te kita ki bompa dia admit card download no layo load e baro wana muslim ki balayo print no yaka sampai yang tu sapule ki jinon kam te an penting mentak ki jinon kam ba pidi banra ra te ki don ro ki bakali ki ong ba tho komputer na tho ro khulom te connect exam kadai CBT computer based test bhab tho be ha computer ta tho ro khulom de tho hangno long hi de computer ble takada bisa yo idon kuyo asam dan kuyo shillong takajang jong re tho ro khulom te tang shillong ol ada pai te tho be de computer based te kitu bompat le computer wanam kuslai kin sadon kinong bataya pi haratu kasentar pidon kam man klik tang mouse bat man pendap ya gijinon kam man pendap hang tahi tangkom tahi man tai kendiet i man tho password man tho e ne tho jing tho kendiet tang tai le long dong ta tang man puli bat pantik ya ke badai ki jawab gijinon kam ban ra ha ka por pilih ke exam mar kibun ki barang khat pras name khat news name khat khandai name arpos name tang de first time nam ta jong pi mani kong phya ban ra e ka to ka admit card wat nom pandap e re menta pinsa pandap be ha ka to ka si ba philej bu kum tu kum bakalong hi ha ka to ka si la po ka center exam te sa tho ka tang tu declaration filled by candidate phya fill hang tu ya ki detail hang tu hereby I die son datan tu signature to be done in percent of invigilator ngbut ba ha ka to ka por exam hi ha to kamera exam phya ban san hang tu sa san invigilator menta wanam san ere wanam pandap ere ta kay bakindra thing to be brought compulsory for the CBT to examination center computer based test printed copy of e-admit card connect admit card phya ban ra and pet water bottle lada pidon kam mo te bun naron kam re te kasong api lada phira te phya belong transparent balang bom don jing tai e belong i be clear be te kimde kirong siang kirong diwe belong clear be transparent te lada mra ro mlele re tam naron kam than re tang skanta exam tam naron kam than re naron kam te phya te ball point pen blue and black phere kisha mara khulom te sara khulom dan original photo ID proof te ID proof hane te kibun de bampat yo epic phila ban ra ka Aadhaar la ne epic la ne driving license la ne pan card kawai ni kita kawai ID ni kita phila ban ra ma two recent color passport size photograph artli ki barang chushon ni color recent passport size photograph color mo no artli dan kam te ready lupai ne ma Take a dimension hi kapor ka e brong tu te benin one me het kapor dimension la fislam me tu kapor krem sha shu bandrung late commerce will not be allowed mlong ra kumha kamera exam kane kare po computer based test take ham strict hi the candidate must bring this out of this print e-admit card ka te bla thong te hi ban ra ka tu te with at least one valid original photo identity card voters ID card la ne driving license la ne pan card la ne passport la ne Aadhaar kawai ni ta febra thrai bun ba Aadhaar ta bun bla don hidam don Aadhaar te epic no epic te pan card kawai ni ta feb don ni then no request for change in examination date shape ka tu te mla sure then ka location of the thol pa tu ban with card laban click ru ka tu kan geo location mod ba ban poi hang no don ka ja ka tho exam jong pi don po ben kan then the online examination will be 60 minutes shikan ta mo ba exam jong pi kan shikan ta wat nom le kai ka ta ka por ka shikan ta phim lap sno ra de ka first time jong pi ka sin ko wat nom le kam kai tik chwa bala then lane phila ban tik sin tik ru sawan phai biang pinang yo ban ndap asen mo 60 minutes consists of objective type question 50 with 4 multiple choice don the multiple choice which tik ka badai the stick do mouse answer right labiang there will be no negative marking okay amron negative marking ra ta pandap lo bibro kan ma one nomino ka question ro ndrupotali question sanpotali question ta por sanpo di benda bet lastu bomdon porju pandap bet tik la katik pe hidu bakut markan la da pedi ka por tu mo te dan sekono minute sunda pe ya ka por manang di first time jong pi yo phim phiklat yo phi concentrate ta ka wei te ka kun no ka por markane la da computer based test
dalam dapat 60 minit close no lajong himla syu ban pendap te kadau pendap bet kloi ke bisola pendap bisola ya bet terter kat bapila di sawan phai yang haden ru melelere nang yok por tamat emlek kloi wan om penslam mari gidon gijing ken pen penslam ang ta ta pensa duk kai ta penya shoi gwe sawan phai yang haden kabiang mar shiganta amlap ngore mo computer exam tahu kata kawe candidate reaching late will not be allowed under any circumstance kumbal abu hakatu ka admit card kumtai di benpoi wana poi islam ya katu the candidate must bring out of admit card and proof okay tu ada batalot tem don kam than re gitu ibro kumbal ada batai kumtahi te sale don kam te mau don negative marking re dem pendap ibro shiganta amlap ngore ka exam mo tangwan puli tamadi marba pinang kasin ka maningkong sin maningkong ba ngalih perbalik tahun kong sin manikong dep tangkan atau tang arpo tali question poi kan mau re ka jaga exam pandap pale ere lakur kapor don ke jingkhen malak tangkawai lapor khat tangkawai 1 minute sempor dep tangkawai question te kada jele bantik bi baro de sap phai yang haden khamtam ki jingli bron jingkhen jele bah tangam tai te all the best samta ki exam jingpi sale bah namta ka exam te tangki nahi khule chubun